Ya conducí operación contra el mga pirated DVDs el personajes del Presidential Management Staff Optical Media Board o OMB aquí na ciudad de Zamboanga del Sábado del tarde. El OMB, junto con el personajes del Regional Public Safety Battalion 9 y Media, estaba en briefing na Campo Avenida del Mercedes del Sábado del Aga. Insigila sa man convoy el grupo para aliparte na calle Tomas Claudio, donde a la palestra el mga vendida del Peque DVDs y esta situación el cosa kami alcanza. Sako-sako lleno del mga pirated DVDs mezclao pelikula del Hollywood, Philippine movies, cartoons y mga kansyones. Ella puede confiscar el personajes del OMB y ya pone con adentro del 3 mga utility jeepneys kaya kontrata sila. Asigun con el jefe del mismo OMB, Attorney Anselmo Adriano, na di ila operasyon, y alcanza na valor de 7 milyon el di ila konfiskasyon a kinazambuanga. After conducting our own surveillance, we were able to determine for ourselves yung existence of several stalls that are involved in selling pirated materials. Kung kaya't nagsagawa kami ng plano sa pakikipagtulungan ng ating Regional Public Safety Battalion ng PNP at ang lokal na pulisya. Sinagawa namin ang tatlong magkakahiwalay na operasyon sa city simultaneously. Nadiila inventory, total de 105 sako del pirated DVDs el pwede sila konfiska. Total de 14.7 milyon de pesos el di ila konfiskasyon. Kaya esperanza el lleva sila para na Metro Manila para el destroso. Dito pa lang sa dalawang magkatabi na stall na ito, easily, I think we would have been able to confiscate no less than 50 sacks, no? Kung yung sa 50 sacks. Asigun con Adriano, tiene informasyon que tiene quien ta protege con el negocio de piracy aquí na syudad. Tiene un informante negosyante del DVD habla que tiene sila tadali na PNP na syudad para pwede man negosyo con el DVDs. Este el akasegundo operasyon niya hace el OMB adentro del 4 años aquí na syudad. Albert Luna, Dateline Zamboanga.